Nagabenta ke khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Pibaro kini kilo ki kubor bamta kasi. Kat kum ka kubor balayo lom laong bagi sipai ka BSF bagi pulit Meghalaya. Haka sini kong klayo kem ya sawut kinong India. Bat kurup ru kemba 1,000 kilo ka Shini. Kaba thmu ban khaïï be-aiñ syakari Bangladesh. Kisipai BSF kila pentep bah ka jinga trelang bagi pulit ka jala. Klayo ban kem ya ki sawut kinong India bat kurup ru 1,000 kilo ka Shini. Kaba penket akin riu triki kali hakatan kaput kabadan hasaw karohel laong susu ki kubor. Hakawai pakajing kenra ki sipai BSF klayo aban ya artali ki kali ki baket kendai pasaw borni ka Shini na kini ki basakem. Bat ya ka Shini kabay kurup la IT no asiki pulit jokarong ra na kabenta bande ya kabadan kam. Kani kajing siso ban yok kurup pun ba ka Shini ban kem ya ki beri kabadan kiti kadai na kajing trestom jong ki sipai BSF bagi pulit ka jala ban tela kam ya ki kam khaïï be-aiñ haki tan kaput jong kasaw karohel Meghalaya.